natpisi "Priroda danas nema vremena za tebe" i "Dođi sutra, danas nemam vremena" osvanuli su na zatvorenim vratima parka Maksimir. Naime, brojni građani koji tamo redovno šeću i bave se rekreacijom dojavili su kako su na glavnom ulazu osvanule signalizacijske trake. Na glavnom ulazu parka Maksimir osvanule su signalizacijske trake s natpisom signalizacijske trake koji su im onemogućavale ulaz. Maksimir zatvorio je nakratko svoja vrata. Na ulazu su postavljene zaštitne trake i upozorenja. Prema našim istraživanjima u WWF-u već 2030. godine ovaj planet neće više imati dodatnih resursa. Evo, mi smo u WWF-u iskoristili ovaj jedan zapravo velik dan za zaštitu prirode, a to je Dan europskih parkova. Iskoristili smo ga da ljudima pošaljemo poruku da trebamo malo više brinuti o prirodi. Dakle, evo jedno malo upozorenje za građane, čisto da vodimo računa o našem otisku i da budemo malo pažljivi i pametniji i da imamo vremena za prirodu kao što ona uvijek ima za nas. Pa na prvo smo bili začuđeni, nismo znali o čemu je riječ, ali onda kad smo shvatili, mislim da je super, takve akcije treba uvijek podržati, simbolika je dosta jaka i naravno što više ovakvih akcija i što više ljudi u prirodi.